Herai Temon Arve kethe parpik ajok ong-dung Hem Rit kanahok dun. Jang mi poni phaing kora troxy ani gang sam por phai trogra chiti ma por malom lakhaing kora hini sarupothar MSC constituency ke parleu balipothar paklangso number C paklangso number hini sapasing terang lape number ke thom dilaujan malom Temon Arve kethe ajok kadu kavedon phokep sosia Hem Rit kanahok dun. Sonsi Hem Rit kanahok dun mate kisung ke phove ka tum nonamat ke do ke tha kathai abisi mekri meklang pen chak prong si donang lu lapasona por hutong se kot pen MSC ka dom terang pi selarson rong pi VDC chairperson an parta claim dam raperaria sangho tumpen kisung ke phove ka hemtona tumalong an humridam sianing pathetekang alang tum Hem Rit kanahok eralong osmara tum leucharli bom kitab hei huipen hemalong akenang sot ka do ka bia sonanta kanahok era jok VDC chairman selarson rong pi MSC ka dom terang pi deputy speaker Dr. Numol Mumin MLA lapen karibang lang autonomous council CEM Dr. Tuliram rong hangan parta ke thege dinga to aphan nirap thapusi ke chuningri padepon hanjang lang sebera jipchen rong pinang kipalya birta malam news soy baji lam hidu langbo anda curen ti de langke lo so hem ge nang li hem lo bo oh ni li hem lo la ke an mata rub la badi rub lab lo lo so ke rub ge nang li tum ke arlo side na arlo be mane pinsu bang kamang das do ko mati amani li tum handani li pethem hidu lo so ke dak arlo du bang we di do bang be te nang li hem kana hok ke ko pi lo chi than ji ma ko pin ni lo la mar hai hoi la peri hai hoi la an chalo hem pen ma siang ton si awi delu di Temon ponik delo te nang li hin pen ki thege ding tom han chuning ri gi son doli putang te chi thanik tha in hin ben ge la hema aphan la sanu ai hoi nang pinang ko la an chalo la prabjen pen la hema phan la kirap nang pinang po ni tum han la anda cuma beda mati ni tu macam dah long mati di, lah cuma dah cocok long cor mati, hasilnya hema pan banget aja. nang litum kelang bom lake malong news 24/7 hampang aparman klar da kabirta